шумо дар як мусоҳиба гуфта будед, ки декани шумо вақте ки шумо студент будед, камтар гапои шумо маъқул нашид ва дипломи сурхи шуморо вайрон кардан, сабт кардан. Сабт кард. Шумо одами ҷанҷолӣ ҳастед? Не, ман комилан ҷанҷолӣ нестам. ман ҳар вақт кӯшиш мекунам, ки вазъиятро ором гардонам. ман ҳатто намедонам, ки дар умрам ягон маротиба кӯшиш карда бошам, ки вазъият аз оромӣ ба нооромӣ табдил ёфта бошад. табиатан ман ҳамин тавр ҳастам. ба ғайр аз ин ман аз он ифтихор мекунам, ки дар мактаби шӯравӣ хондаам ва дар донишгоҳи олии шӯравӣ, дар аспирантураи шӯравӣ ва дар докторантураи шӯравӣ таҳсил кардаам. Дар Москав? Дар Москав. ва сатҳи маълумоти олие ки ман гирифтам дар мактаби олӣ ва сатҳи иттилооти илмие ки ман гирифтам дар давоми таҳсилам дар солҳои аспирантура ва докторантура, ба ақидаи ман аз он сатҳе ки имрӯз дар амрико ва дар бритониyaи кабир медиҳанд баландтар аст. ман ба ин боварӣ дорам. Он деканро шумо бахшидед баъд? бале, баъд мо ба он декан хеле дӯсти наздик шудем. хеле дӯсти наздик шудем ва ҳар замоне ки ба Москав меомаданд, албатта ба назди ман меомаданд, ба хобгоҳ меомаданд ва устодро ба ҳимояи диссертатсияи номзадиам даъват карда будам, омаданд ва дар ҳимояи рисолаи номзадии ман ҳам ширкат варзиданд. шумо охирон бор ба корхонаи бигем давлатӣ, больница, кумитаи андоз кай рафтагӣ будед охирон бор? ба корхонаи давлатӣ ман доим меравам. Масалан, вазорати иқтисод. бале. ба больница кай рафта будед охирон бор? ба беморхонаҳо ба наздикӣ рафта будам. барои чӣ мепурсам? дар ин сину соли ман ба беморхона тест рафтам. ман фаҳмидани ҳастам, ки аз шумо ами муомила ва кори одамое ки дар ҳамон ҷо кор мекунанд чӣ хел баҳо метиҳед шумо? медонед, ман фикр мекунам, ки беморхонаҳои мо ва клиникҳое ки дар Тоҷикистон кор мекунанд аз он сатҳе ки имрӯз дар ҷаҳони мутараққӣ ва дар аксари зиёди давлатҳои рӯ ба тараққӣ ниҳода қабул шудааст, поёнтар мебошад. ва мо яке аз сабаби асосии ин кам будани сатҳи бо васоити молиявӣ таъмин кардани ин муассисаҳо мебошад. ҳама медонанд дар бораи он, ки музди кори пизишкои мо чӣ гуна аст. шумо хеле хуб медонед, ки агар масалан музди кори пизишке, ки вазни кораш, ин нагрузка мегӯянд, ки ҳатто нисбат ба Русия, нисбат ба Аврупо хеле баланд аст. 2-3 маротиба баланд аст. дар як рӯз вай масалан 20, 30, 40, 50 касро қабул мекунад. инҳо дар ҳар ҷо вобаста ба намудҳои касалиҳо сатҳи гуногуни вазни кор қабул карда шудааст. ин ҷо зиёд аст, аммо музди кори онҳо чунон каме аст, ки барои рӯзгузаронии мӯътадили онҳо намерасад. ман фикр мекунам, ки имрӯз вақти он расидааст, ки музди кори пизишкҳо ва музди кори омӯзгорони мактабҳои миёна, мактаби олӣ, миёнаи махсус ва ғайра хеле баланд бардошта шавад. ин ҳамаш фаҳмо, инро мо медонем, лекин аммо музди корию ами проблемое ки ҳастанд, муомилаи авай ба он шахсоне ки пеши авай мебиёнд нисбаташон безеб шавад. барое ки бисёр вақт мебинем, ки баъд беморхона меравем, баъд ҳамун докторро соатҳош хати ждат мекунем. вақте ки он ба корам мебиёяд,
хеле нест ки хай ҳузур пурсад ки хай ма дер кардам ёки одамое ки жуда ҳамура интизор буданд ҳам хеле интизор кардастанд ӯ барои аввал ин гуфти урусо нормально аст. Не, агар пизишк ба ҷои кори худ агар дер биёяд, ин маънои вайрон кардани интизоми меҳнатиро дорад. агар ӯ дар муассисаи давлатӣ кор кунад, барои ин бояд ҷазо гирад. ман чунин ақид дорам ки вазифаи аввалини роҳбарони муассисаҳои тиббӣ ин таъмин кардани интизоми баланди тиббӣ мебошад. ман аз ин саволи шумо хеле ҳайрон шудам ки масалан мардум нигоҳ карда мешинад, аммо пизишк нест, дер мебиёяд. вай агар соати 8 бошад саршавии сменаи кории пизишк бояд дар соати 8 дар ҳамон ҷо бошад, ҳатто аз 8 барвақттар бояд биёяд. ин як медонед меъёр аст, ин як норма аст. аз ҳамин сар кардан дар кор аст. барои ҳамин ман ҳамин муомилара рости гап намефаҳмам. ҳамин муомилае ки ҳозир дар ҳамин замон астай, доктор ҳамун мутахассис кадоме набоша, ҳамун налоге ки одамое ки мисли маву шумо ба он ҷа мебиёянд, ҳамин налог маош гирифтаста ёки ман нотуғри фаҳмидастам? Не, албатта ҳамин андозае ки мо шумо медиҳем, онҳо дар ба воситаи фаъолияти системаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон ба буҷаи ҷумҳурӣ, яъне ба ихтиёри вазорати молия равона карда мешаванд ва аз он ҷо тақсими онҳо ба тақсими андоз, тақсими васоити ҷамъшуда ба вуҷуд меояд. як қисми ҳамин васоит барои таъмин кардани фаъолияти пизишкҳо равона карда мешавад. барои таъмин кардани фаъолияти онҳо, барои масалан хароҷотҳои моддии онҳо, барои харидани дороҳо ва ғайра ва ғайра. соли 2016 Тоҷикистон дар ҳисоботи солонаи форуми умумии ҷаҳонии иқтисодӣ дар аз он сабабе ки андозҳои мо калон астанд, ҷои сеюмро мегирифт соли 2016. бале. ҳозир дар кадом ҷо ҳастем ба фикри шумо? ҷои имрӯзаро намедонам, лекин ман фикр мекунам ки дар Тоҷикистон дар қатори 10 давлате аст ки дар он ҷо гаронии андоз баланд аст. ки дар онҳо гаронии андоз баланд аст. Ягон чи тағйир наёфта ҳозир? бале, тағйири ҷиддӣ наёфтааст ва ман фикр ман тарафдори он ҳастам ки гаронии андоз хеле паст карда шавад. ва баъзе бародароне ки дар созмонҳои андоз кор мекунанд, онҳо ба ин ақидаи ман комилан муқобил ҳастанд, зеро онҳо метарсанд ки агар гаронии андоз паст карда шавад, он гоҳ маблағи умумие ки ба тавассути онҳо ба буҷа дохил мешавад кам хоҳад шуд. ин тавр нест. онҳо ҳатто дар бораи баъзе формулаҳо, дар бораи баъзе моделҳо мутаассифона чизе намедонанд. масалан агар шумо ба онҳо дар бораи индекс ё коэффициенти лаффер агар гап занед, маънои онро дорад то як сатҳ гаронии андозро баланд бар шумо мумкин аст баъд аз он ки шумо гаронии андозро то як сатҳи муайян баланд бардоштед ва боз баланд бардоштан гиред, он гоҳ даромадҳои буҷа, даромади андози буҷа ба ҷои зиёд шудан кам шудан мегиранд. яъне барои чӣ? барои ки мардум аз андозҳо мегурезанд. аз ин рӯ агар шумо бибинед дар аксари давлатҳои аврупо, дар давлатҳое ки сатҳи андоз кам аст, мардум худашон ба таври ихтиёрӣ, аксари зиёди мардум андозаи худро рафта супорда мегиранд. ман инро гуфта нестам ки дар он ҷо вайронкор нест, вайронкорӣ дар ҳама ҷо вуҷуд дорад, аммо аксари зиёди мардум ба таври ихтиёрӣ андози худро бурда месупоранд ва аз ин сатҳи андоз розиам ҳастанд. ҳар қадар сатҳи андоз баланд шудан гирад, ҳамин қадар мардум кӯшиш мекунад ки аз додани андоз худдорӣ кунад. биёем камтар дар бораи маош гап занем. маоши минималии ҷумҳурии Тоҷикистон 400 сомонӣ аст, ёки ҳозир камтар зиёд шудагӣ?
мувофиқи он чизе ки ман медонам 400 сомонӣ аст. 400 сомонӣ аст. Нархҳое ки дар бозор, дар кӯча, дар супермаркетҳо мо мебинем, амонро кӣ назорат мекунад ба фикри шумо? Медонам умуман дар асл ҷомеаи мо ҷомеаи бозорӣ аст ва иқтисоди мо иқтисоди бозорӣ аст, яъне иқтисоди тиҷоратӣ аст. Ва ман тарафдор он ҳастам ки ҳамин назорат камтар бошад. Аммо тарафдори назорат ҳастам. Яъне назорат бояд як меъёр дошта бошад. Аз меъёр бояд мо нагузарем. Ва мо бояд донем ки киҳо бояд ба кадом гурӯҳи хизматчиёни давлатӣ ҳуқуқи назорат бештар дода шавад, ба кадом гурӯҳҳои онҳо камтар дода шавад. Зеро агар ҳар қадар созмонҳои давлатӣ, шумораи созмонҳои давлатӣ ки ба чунин назорат машғул ҳастанд зиёд бошанд, ҳамин қадар суистеъмол тораф зиёд шуда рафтан мегирад ва сатҳи коррупсия тораф зиёд шуда рафтан мегирад. Ман фикр мекунам ки бештар мо бояд методҳои иқтисодиро бояд ба кор барем. Яъне фарз кунем нархи гӯшт. Ҳоло нархи гӯшт ба 50 сомонӣ расидаастанд. Агар истеҳсоли гӯшт дар Тоҷикистон зиёд мебуд ва агар мо аз хориҷи кишвар гӯшти арзонро оварда метавонистем, мисли ба гӯшти худамон, он гоҳ худ аз худ нархи гӯшт ба поён мефаромад. яъне ба таври автоматӣ мефаромад. Ин маънои он надорад ки ман тарафдори ақидаҳои неолибералӣ ҳастам. Лекин ман тарафдори он ҳастам ки дар байни назорат ва танзими давлатӣ аз як тараф ва истифодаи методҳои иқтисодӣ, яъне бозорро тараф хубтар ва бештар таъмин кардан ва ғайра, бояд як пайвастагии дуруст ҷой дошта бошад. мутаассифона ҳамин гуна пайвастагӣ ҳоло вуҷуд надорад. шумо камтар пеш гуфта будем ки ба ягон одамое супоранд ки о назоратро хубтар мекунанд. шумо киро дар назар доред? ман ақида дорам ки ҳамаи кор бояд ба шахсоне супорда шавад ки онҳо якум аз оидаи ҳамин кор баромада тавонанд, яъне кордон бошанд. дуюм онҳо покиза бошанд. сеюм ва ба миқдори зарурӣ як энерҷӣ дошта бошанд ки дар ҳолати покиза будан ва дар ҳолати кордон будан ҳамин корро то охир дуруст пиёда карда тавонанд. хадамоти зидди монополӣ ёки ман нодуруст фаҳмидам? Зидди монополӣ. ба фикри шумо маоши минималӣ бояд чанд қа бошад ки одам бе ягон фикру андешаи безеб зиндагиашро имо ба умо хушрӯ расонад? ба ақидаи ман дар Тоҷикистон имрӯз музди кори минималӣ бояд аз 1000 сомонӣ кам набошад. ҳамин 1000 сомонӣ худаш кам аст. аммо ман аз назари имкониятҳои потенсиали ҷумҳурӣ, имконият потенсиали иқтисодии ҷумҳурӣ ҳарф мезанам. имрӯз ҳоло дар ҳамин сатҳи имрӯзае ки мо дорем, онро 1000 сомонӣ кардан мумкин аст. аммо 400, 500, 600 ин як маблағе аст ки на танҳо ба фақр оварда мерасонад, балки он ба баъзе ҳолатҳои хеле бад ҳам оварда мерасонад ки мо бояд аз онҳо масалан фаҳш ва ғайра ва ғайра. ина бубинед, маоши минималии 400 сомон бошад, барои чӣ налог аз 1000 сомон бояд боло супоред? магар налогро аз маоши минималӣ ҳисоб намекунанд? Не, андоз ҳаст, андози иҷтимоӣ аст, аммо андози иҷтимоӣ ба ҳамон музди кори минималие ки эълон карда мешавад дохил намешавад. дар сомонаи интернет статья баромад ки аз 1 сентябр Тоҷикистон барқи қувваро 22 аз 166 дирам барои 1 киловатт муайян карда мешавад аз 1 сентябр. барои чӣ ҳамин нарх зиёд шуд? онҳо ҷавоб метиҳанд ки
нархҳои ҳозира хароҷҳои барқи тоҷикро бардошт намекунанд. Ин буд 7 июл. То 7 июл, 6 июл як пости дига буд ки Тоҷикистон ба миқдори $25 миллион савдои барқро ба давлатҳои ҳамсоя фурӯш кард. Зиёд кард. Ин ба миқдори 6.5% назар ба соли гузашта зиёд аст. шумо инро чӣ мефаҳмед? ман чунин ақида дорам ки дар Тоҷикистон нисбат ба давлатҳои ҳамсоя нархи барқ бояд хеле поён бошад. ҳоло ҳам поён аст, аммо боз поёнтар бошад. барои чӣ? барои ин ки манбаи асосии барқ дар Тоҷикистон ин об мебошад. об бепул аст ва мутаассифона менеҷменти соҳа ба ҳарду пояш мелангад. вақте ки мо менеҷменти соҳа мегӯем, хеле ҳамин менеҷментро ба таври хеле васеъ мефаҳмем. якум фарз кунем ҳамин таъмири агрегатҳои нерӯгоҳҳои обии барқӣ мегӯянд ки барои таъмини он пули хеле зиёд дар кор аст. аммо ман мехоҳам аз он пурсам ки аз менеҷерҳое ки имрӯз ин соҳаро идора мекунанд, ман мехоҳам аз онҳо бипурсам ки фонди амортизатсия ки дар давоми масалан аз ба кор даромадани ин нерӯгоҳҳо то имрӯз бояд вуҷуд дошта бошад, дар куҷо аст ва чӣ қадар маблағ дар ин фонд ҷамъ шудааст ва агар ҷамъ нашуда бошад, сабаби ҷамъ нашудани он чӣ аст? зеро агар шумо кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистонро гиред, дар онҷо нависта шудааст ки масалан меъёри норми амортизатсионӣ ба таҷҳизоти энергетикӣ анҳамин қадар аст. ҳамон маблағе ки ҳар сол масалан ҷамъ мешавад, фарз кунем 12% ё 15% ҷамъ мешавад, ин ба куҷо меравад, дар куҷо нигоҳ дошта мешавад ва барои кадом ҳадафҳо мавриди истифода қарор мегирад. ва чаро? барои чӣ ҳамин маблағ барои таъмир кардан, барои аз нав кардани таҷҳизоте ки дар ҳамин иншоотҳои бузурги обии барқӣ вуҷуд доранд, мавриди истифода қарор намегирад. ин як аст. дуюм, киҳо роҳбарони ҳамин соҳа буданд аз аввали истиқлол то имрӯз ва ҳамин роҳбарони барқи тоҷик оё ҳамашон менеҷерҳои хуб буданд ё набуданд? онҳо барои ҷамъият кор карданд ё кор накарданд, ё барои киссаи худ кор карданд? ман тавассути ҳамин сомона мехоҳам ба вазорати иқтисод, ба дастгоҳи сарвари давлат муроҷиат кунам ки оё имкон дорад ки аз байни аҳли ҷамъият, хусусан дар байни аҳли ҷамъият мутахассисони варзида хеле зиёд ҳастанд. масалан профессорҳо аз донишгоҳи техникӣ, аз донишгоҳҳои иқтисодӣ ва ғайра. як гурӯҳи ҷамъ аз мутахассисоне ки ҳоло ба пенсия рафтаанд, аз байни он як гурӯҳи хеле калон, як комиссиони ҷамъиятӣ сохта шавад. ин комиссион танҳо хулосаи ҷамъ кардаи худро бевосита ба президент пешниҳод кунад ва ҳамин комиссионро ташкил кардан мумкин аст ё нест? агар мумкин набошад, барои чӣ мумкин нест? ва агар мумкин бошад, чаро дар як давраи кӯтоҳ ҳамин комиссионро мо сохта наметавонем? ва бояд ин комиссион муайян кунад ки имкониятҳои барқи тоҷик чӣ гуна аст, сабабҳои нарасидани маблағ чӣ аст ва хусусан фонди амортизатсия
یعنی فوند استهلاک میگن فوند استهلاک برای کدام مقصدها استفاده برده شده است و چرا آن برای از نفت کردن تجهیزات نیروگاه‌های عمل کننده نمی‌رسد. این خیلی مهم است. ما رو بعد یک سال دو سال چی انتظاری دارد برای نرخ و نوای برق؟ من فکر میکنم که نرخ‌ها رو بلند برشان در کار نیست. من به مقابل بلند برشان نرخ‌ها هستم. برای چی به مقابل بلند برشان نرخ‌ها هستم؟ برای اینکه خودی در کیسه مردم حالا چنان مبلغی نیست که آنها توانند که با همین قسمت افزایش نرخ‌ها رو داده توانند. حتی همون تعریف‌هایی که امروز وجود دارند در ساحه برق، همین تعریف‌ها هم برای شماره خیلی زیاد مردم وزنی میکنند. وقتی که اون رو بلندتر میبرد وزنی باز هم زیادتر میشد. یعنی این معنی هم رو دارد که با قسمت زیادتر مردم نمیتواند که در سری وقت با دولت حساب کتاب کند از جهت برق. یعنی این یک. دوم من فکر میکنم که اگر ما حالا نرخ برق رو بلند برداریم وضع ساحه کشاورزی خیلی دشوار میشه. ما از اصول کاسکادی آبیاری یک زمین‌های زیادی کشاورزی محروم می‌گردیم. مثلا تقریبا یک 20% زمین‌های ما از حساب آبیاری کاسکادی آبیاری کرده میشه. یعنی آبیاری کاسکادی معنی اون دارد که آب رو نساز میبردارد به یک بلندی، در آنجا در حوضهای کلان جمع میشه، باز از آنجا باز یک نساز دیگه میبرد به بلندی دیگر. مثلا در کلخوزآباد، در کوهسنگی، در مسجد، در بسیار جاها چنین سیستم عمل میکند. اگر نرخ‌ها رو ما بلند برداریم وضع سیستم آبیاری کاسکادی چگونه میشود؟ متاسفانه به این مسئله خودی کسانی که در سیستم آبیاری کار میکنند آنها خاموشند و یگان چی نمیگویند. بغیر از این اهالی تاجیکستان طرف زیاد شده است و ما مجبور هستیم که خصوصا با صورت بلندتر در دههای تاجیکستان و زمین‌های خیلی زیاد در تمام 25 سال اخیر برای ساختمان خانه‌ها مورد استفاده قرار گرفتن. یعنی خودی میدان کش در تاجیکستان به جای زیاد شد خیلی کم شد. اگر بهره اکثر اهالی گریم اگر باز خیلی کم شد، قریب 2 مرتبه کم شد از اون دورهای اول، از اون چه 25 سال پیش داشته. و ما مجبور هستیم در یاروسای سوم، چهارم و پنجم وادی‌ها زمین‌های نو رو به کار اندازیم برای اینکه مردم رو با آذوقه تامین کنیم، برای اینکه مردم دهات با خانه جای درست‌تر تامین باشند و غیره. اما با این یاروسای سوم، چهارم، پنجم وادی‌ها آب را برداشتن در کار است. یعنی اگر پیشتر ما مثلا کاسکاد از 2 زینه عبارت باشد، اکنون آن را به 4-5 زینه برداشتن در کار است و این حجم خیلی زیادی برق رو طلب میکند. اگر همینطور شود آنگاه ما باید با این مقصدی از خود کردن زمین‌هایی که در یاروسای بلند وادی‌ها جایگیر هستند ما باید دست کشیم و این باعثی از حد زیاد شدن شماره مهاجران برون مرز میگردد. فهمو. تو مهاجران از ما برمیگردیم. در سال 2015 وقتی که نرخ دلار 54 سومانی بود، شما گفته بودین که تو آخری سال 2015 تو 75 تا 78 سومانی قیمت شدن میگیرد. همینطور هم شده بود. همخی شده بود. حاضر با فکر شما یک پروگنوز میدادین ماده بعد یک سال بعد 2 سال نرخ دلار چند میشده باشه؟ در تاجیکستان نرخ دلار در آینده از آن وابسته است که تناسب‌های بین تکلیف و طلبات در بازار پولی چگونه می‌شوند.
یعنی سخن درباره از یک طرف درباره مبلغی سومانی که میخواهد به دلار یا به یورو یا به روبل تبدیل یابد میرود. از طرف دیگر سخن درباره مبلغ‌های روبل روسی، یورو و دلار میرود که آنها مثلا چقدر هستند. از این نقطه نظر اگر همین سانکسیون روسیه که به مقابل سانکسیون امریکا و اروپا که به مقابل روسیه حالا زیاد شده ایستادند، اگر همین گونه زیادشوی سانکسیون دوام کردن گیرد اونگاه وضعیت مال چندان خوب خواهد شد. یعنی این معنی آن رو دارد که مقدار روبل حتی دلار و یورویی که به تاجیکستان توسط روسیه می آید اون کم می شود و هم در اینجا نامتناسبی به وجود می آید و همین نامتناسبی باعث تیز شدن روند بخرب شوی پول و حتی روندهای اینفلیسیونی می گردد. تو رفت قیمت شدن می گیرد. قیمت شدن می گیرد. дар он статьяе ки ман хонда будам, шумо гуфта буданд ки гапҳои шуморо ман такрор мекунам. Бигзор соҳибкорони тоҷик ки пулҳояшонро дар бонкҳои офшорӣ нигоҳ медоранд ба Тоҷикистон баргардонанд ва дар бонкҳои ватанӣ нигоҳ доранд. Ин ба қад гардидани коҳиши қурби сомонӣ мерасонад, чунки берун аз ҳудуди кишвар маблағҳои зиёд бизнеси тоҷикӣ вуҷуд доранд. بله در خارج کشور در این باره مواد خیلی زیاد به تب رسیدند و همه میدونند که در آفشورها پولهای خیلی زیادی خوابیدند و آنها برای اقتصاد جهانی بیشتر نفع میرسانند نسبت به اقتصاد تاجیکستان و حالا عموما یک تمایلی نچندان پرقوت اما یک تمایل دیده می شود که از این پول کمی بیش آماده ایستادن برای ساختمان خانه های استقامتی در تاجیکستان. این خانه ها در اینجا هم هستند اما در اینجا باز یک پرابلم خیلی جدی به وجود آمده است. از بس که بانک ها از کار نمی کنند مردم در همین خانه های نفت خریدن خانه نفت در خریدن مثل مردم دیگه در خریدن زیاد کردن شماره گوسفند و بزو گاو در اینجا آنها کسای امانتی خود را میبینند. مثلا وقتی که پولش رو در آنجا در بانک نگاه نمیدارد زیرا میترسد که بانک با یک کثیف میشود و خانه میخرد. خانه میخرد و پول در اینجا نگاه میدارد. اما این معنی آن رو ندارد که استحصالات به پیش میرفته باشد زیرا خانه این یک ابیکتی است که در اونجا یعنی پولش زنگ میزند. ندویژمست. بله. یا اینکه مردمی که در دیگه زندگی میکنند آنها شماره بزرگ گوسفند خود را زیاد میکنند. این هم البته احتمال بزرگ گوسفندی آنها بودنش در پیش چشمانشون است میبینند و اگر یگان سیل آید یا باران سخت بارد یا یگان کسلی آید کوشش میکنند که آن را خلاص کنند اما پیسه‌هایی که در بانک ها داشتند آن را تا امروز خلاص کرده نمیتوانند. یعنی این یک مبارزه است، یک مبارزه برای موجودیت رفته ایستاده است. لیکن من فکر میکنم که باید حکومت تاجیکستان کوشش به خرج دهد که امروز در وضع امروزه رشد اقتصاد تاجیکستان همان پولها باید کاملا به تاجیکستان برگردند و آنها برای رشد خصوصا سکتور استحصالی اقتصاد روانه کرده شود. نه برای سکتور مالیوی، نه برای مثلا سکتور استقامتی و غیره. برای سکتور استحصالی و این باید در تحت نظارت خود دولت باید گذارد. و من در اینجا به شما درباره یک چیز گفتن می‌خواستم. یک مکانیزم است، مکانیزم مولتیپلیکاتور پولی میگویند. مولتیپلیکاتور پولی معنای مکانیزم یک زیاد کردن پول است. در تاجیکستان پولی بسیار وجود ندارد. یعنی سطح مانیتیزاسیون پول
سطح با پول تامین بودن اقتصاد در تاجیکستان از همه قریب از همه دولت‌های دنیا پستر است. یعنی اگر مثلا اگریگاتی MC رو اگر گرفت اگریگات موافقان احتمال در سطح 13% وجود داشته باشد، اما من سطح با پول تامین بودن اقتصادی انگلستان یعنی بریتانیای کبیر با 103% میرسد. روسیه از 30% زیاد است و غیره. و وقتی که آن پولها میآیند، آن پولها در استحصالات سیر و گشت میکنند، یعنی میروند و باز آمدن میگیرند، پس هم استحصالات زیاد شده میگیرد، محصولات به فروش میآید، باز آن را میفروشند، باز از نو استحصالات سر میشود و اینجا همین مکانیزم مولتیپلیکاسیون پول کار کردن میگیرد. وقتی اون کار کرد ما ببینیم که بعد از یک چند سال سطح با پول تامین بودن اقتصاد تاجیکستان به 40% به 50% و غیره میرسد. از نظر امنیت، از نظر بخطری سطح با پول تامین بودن اقتصاد تاجیکستان باید که از 40% کم نباشد. حاضر چند فایز است؟ حاضر 13%. یک دو سخن دیگه شما سال 2017 شما گفته بودین که تاجیکستان نباید برای عوض نمودن آدمان با ربات‌ها کوشش کند. با فکر شما چقدر جای کار لازم است که مردم مهاجر ما به مملکت خود برگردد و زندگی خود را در اینجا پیش برد؟ برای من در تاجیکستان باید نه کمتر از 1.2 میلیون جای کاری ساخته شود. نه کمتر از 1.2 میلیون. اما مثلا کسانی که با کار تامین نیستند موقع حساب کتاب از 2 میلیون زیادتر هستند. اما هم اگر در آن است که یک جای کاری میتواند در بعضی نمودهای استحصالات 3 کس را با کار تامین نماید. مثلا اگر در مثلا کارخانه 3 سمینه کار کند، او باید خیلی کارخانه باشد. مثلا در کارخانه‌های بافندگی، کارخانه‌های رساندگی، کارخانه‌ای که مثلا با تولید وسایل الکترونی و طور دستی مشغول هستند، مثلا چیپ و تصمیم می‌برند، حالا هم با دست می‌برند. کارخانه‌ای که با تولید لباس مشغول هستند، در 3 سمینه یا در 2 سمینه کار کردنشان ممکن است. یعنی باید در اینجا یک کانسپسیون باید باشد، کانسپسیون دولتی سیاست اقتصادی. کانسپسیون دولتی یعنی همین سیاست با کار تامین نمودن یک قسمت مهمترین سیاست اقتصادی دولت است. یعنی دولت باید یک راهی کار گنجایش، یعنی مهنت گنجایش رشد اقتصادی را پیش گیرد. یعنی برای ما مثلا رشد اقتصادی که اون با استفاده ذخیره‌های زیر زمینی تکیه می‌کرده باشد ضرور نیست. امروز برای تاجیکستان از نظر رشد سرمایه انسانی و خود رشد انسان بیشتر کارخانه در کار است، بنیاد کردن در کار است که آنها به طور ماکسیمالی به مردم جای کار را داده میتوانسته باشند. این جهت ما مثلا باید از قرغیزستان عبرت گیریم. قرغیزستان امروز به یک استخوانه لباس دوزی اسنگ تبدیل یافته است و خیلی حیرت، البته برای من شما حیرت آور است که یک قرغیزها که مثلا تو انقلاب اکتبر مردمی کوچی بودند، اصلا کوچی و حالا هم کوچیگری آنها در بسیار جا وجود دارد. امروز آنها چون مثلا کاستوم های مردانه و زنانه کاری برای کار و برای در تنتنه پوشیدن و غیره تولید میکنند که آنها با صفت خود از لباسایی که در ترکیه تولید میکنند پس نیستند و همین رو ما هم کرده میتوانیم. با فکر شما چی سبب است که ما همین کارا رو تا حالا پیش نمیتونیم برده؟ باقی من در تاجیکستان تاثیر علمان اقتصادشناس با سیاست اقتصادی جمهوری خیلی پست است.
агар чун таъсир баланд мешуд ин гапҳоро мо даҳо сол боз гуфтаистем, ин гапҳо рафта ба ҷои зарур мерасиданд. Аммо бақиде ман дар бисёр ҷо як мардумоне ҳастанд ки он манфиатҳои шахсӣ доранд ва намехоҳанд ки овози иқтисодчиёни тоҷик хусусан ҳам ашхосе ки дар сатҳи макроиқтисод кор мекунанд, ҳам ашхосе ки дар сатҳи микроиқтисод кор мекунанд баланд бошад. ҳозир шумо аъзои кадом ҳизб ҳастед? Ман аъзои ягон ҳизб нестам ҳоло. ҳизби Тоҷикистони нав. Бале. Соли 2013 шумо интервюи як дилпурона дода будем ки ҳамин ҳизб барои мо, барои экономика ҳизби пурқувват аст. Барои чӣ ин ҳизб маҳкам шид? Сабаби маҳкам шудани ҳизбро ман намедонам. лекин ҳизб ваъда дода буд ки як барнома месозад, як барномаи комили рушди иқтисод ва барномае ки аз назари илмӣ комилан асоснод бошад. Аммо ин танҳо ваъда буд ва баъд медонед ки ҳизб барҳам хӯрд. То 2013 шумо дар кадом ҳизб будед? Дар ҳизби демократ будам. Демократ. Сабаби гузаштан ба Тоҷикистони нав чӣ буд? ҳамин ваъдаҳои роҳбарияти ҳизб доир ба таҳия кардани як барномаи комили иқтисодӣ буд. Лекин шумо барнагаштем ба демократӣ? Не, ман барнагаштам. Барои чӣ? Барои он ки серкор будам. ҳозирам шумо серкор ҳастед? ҳозир ба фикрам аз ҳама серкортарин устод ман ҳастам дар. Дар охири барнома акаҷон мо саволҳои кӯтоҳакак метем. Шумо метавонед кӯтоҳ ҷавоб диҳед, мефуратона кӯтоҳ ҷавоб надиҳед. Ин ба чӣ хеле ки шумо да маъқул аст, ҳам хеле ҷавоб додан мегӯем. Ду хислати зури шумо? Ду хислат агар ман ҷавоб диҳам маънои онро дорад ки ман худамро таъриф мекунам. Ман худамро таъриф кардан намехоҳам. ҷавоб намедиҳам ба саволи шумо. Кадом хислати худро шумо нағз намебинед? мутаассифона дар бисёр ҳолатҳо нисбат ба студентоне ки дониши суст доранд ва аспирантҳое ки дониши суст доранд ман ба онҳо раҳм мекунам. эҳтимол ки вақти раҳмкунӣ гузашта бошад барои дар шароити имрӯза. Се чизи муҳим ки барои иқтисоди Тоҷикистон муҳим аст? ба ақидаи ман чизе аз ҳама муҳимтарин ин ба вуҷуд овардани як корпуси хеле қавии менеҷерҳое ки дар сатҳи гуногун кор мекунанд, дар сатҳи умумидавлатӣ, дар сатҳи соҳавӣ, дар сатҳи минтақавӣ, дар сатҳи корхонаҳо ва ғайра. Агар чунин менеҷерҳоро мо ҷамъ карда натавонем, вазъияти мехеле рафта мегирад. Ин якто, дутаи дигар. Дуюм, як сиёсати илман асосноки иқтисодӣ. Сеюм? Ва сеюм, муборизаи шадидтарин алайҳи коррупсия. Қабул. Алайҳи фасод. Пешбинии шумо барои иқтисоди Тоҷикистон баъди 5 сол чӣ пешбинӣ аст? Ман фикр мекунам ки иқтисоди Тоҷикистон ба пеш меравад. Аммо сухан дар бораи он меравад ки масалан ҳар як модели сиёсати иқтисодӣ як нави рушдро таъмин карда метавонад. сухан дар бораи меравад ки кадом модел мавриди истифода қарор мегирад. Агар модели инертсионӣ бошад, сатҳи рушд хеле паст хоҳад буд. Яъне ки чӣ хеле ки озира рафтаистай, паст мешавад. Фаҳмо. Не, рушд мешавад, аммо сатҳи рушд паст. Сатҳи рушд. Фаҳмо. Партияи демократӣ ё партияи Тоҷикистони нав? ба ақидаи ман ҳардуяшам ҳизбое буданд ки рушдро таъмин карда наметавонистанд.
яъне ва умуман ягон ҳизб имрӯз дар тоҷикистон қобилияти таъмин кардани рушдро надорад. Қобилияти додани идеяҳои навро, идеяҳои комилан навро додан надорад. ва саволи инро ҳамин гуна идеяро фақат гурӯҳи пешқадами олимони иқтисодшинос имрӯза дода метавонанд. яъне аҳамияти онҳо нисбат ба ҳизбҳо баландтар аст. масалан озир инами арду партия мебуданд, шумо кадомро интихоб мекардед? Ягонташро интихоб намекардам. Шумо имрӯз ба Фаронса нигоҳ кунед. Дар ин ҳарбу зарбе ки дар кӯчаҳои Париж мегузарад, Париж ва дигар шаҳрҳо, дар он ҷо ягон ҳизб иштирок намекунад. аммо ҳамин ҳарбу зарб албатта сабаб дорад. Сабаб ин беадолатие ки дар ҷомеаи Фаронса имрӯз вуҷуд дорад. фаҳмо се шахсро номбар кунед ки дар тоҷикистон намерасанд. ба қидри ман Франклин Рузвелт, Ҷозеф Стиглиц ва намедонам боз ки. аз гузаштагони мо масалан ман ягон ашхосро намедонам ки он барои рушди давлат ва миллат як кори хеле бузургеро анҷом дода бошад. ҳатто Исмоили Сомонӣ ҳамин тавр набуд. саломат бошед профессор, раҳмат калом.